Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya anapaulwan. Kuwatit kayo. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Ay, talaga adi mapukaw dagiti makuna abwaya iti gobyerno. Chairman. Kalpasan, dagiti isyo amaatap nga illegal kanon nga importation ti asukar, bagas, kananyapay dita. Ket, dayta manen. Adda manen kuniber kano iti pundo ti Departamento ti Agrikultura nga agpay kumaka dagiti makuna abanwar ti pagilian aman nalawon. Nabuyak mo dahil ti Senate hearing. Makapaluksawa talaga. No, puno nga imbulsa ti may sa anang atong opisyal ti pundo. Nga agpay kumakarag ti manalon. Wen nga raw. O, nailakit din ti kasta aya. Naragsagda nga tabi maknang manipod iti kunibar wen pa nagtakaw. Awan rik na ti buhaya ako nada. Ay, ti pay maysa. Adda manen sa bali nga isyo iti maysa senadora. Hay naku. Wen nga raw. Ado ti mangkon-kon din na itaken ko ana. Nangaruna karag iti adda iti unity team. Kasano amagunod tayo ti panagkaykaysa no kastamay. Wen nga raw. Nagado ita ti isyo. Ay, apo aya. Ti launay tao nga day ti likudan ti panakapiki manen ti perma ni PBBM. Nagturidan anang ramid iti dayta. Ay, nasa umon. Makapaluksawa talaga. Siguro nga ramid dayta. Mabalin. Di ko namgid de. Kaya't nasubukan ti kabailan ti baro a presidente. No kabailan na aduktalan dagito yung anomalya. Ngun nga raw. Nga mala. Sapay lang kumaata mariingan ng iti na ilibay naturad nga agaramid iti kasta iti gobyerno. Katima ko na bilibak iti sinukatan na a presidente. Next President Digong. Ado tinaramidan na. Ngem saan na anapukaw anaming pinsan wino napaksyat nga 100% ko na tailangan dagiti buhaya iti gobyerno. Bilibak mo't kan katugangak. Naunag mo't ti paliiw na karag ti anomalya ti gobyerno. Naunag dang iti kapanunutan na. Uray kunada gusting-gusting palpalating. Ayan yan. Nagado ti buwaya. Kas kadakwatit iti gobyerno.
Amo da lang harudan ti mapasama kadakwada no maduktalan ti aramid da. Sigilat ta. Agawaan dalat ta ti agaramid iti madi. Sa bagay, adda pagsasauda a pagbiyagan ti sikap no di da maarikap. Ipatay no awan gasa. Ay, ba ito'y tinasikap. Anariga ta maarikap. Balapdan ko na ko pa. Ay, dahil ito ti puno sa ating malapdan. No talaga tirahan na ka. Awan maramidam no di mang paggusto itirik na. Ay, mapare na talaga. Mapare na. Amboy! Amboy! Nay, napananmat nga tanday nga tatultuling na nakaanak kaya. Pagtimpla ko may tikapik. Ay, yan. Pagtimpla ko may tikapik ta. Nay, nimut sufing. Napananan. Ay, napanan naman nga tanaya. Kumapiak pa'y kumasakpay ang mapanak yung opisina ki. Laman langit. Ijayak tulangan nga kape. Isarakit din ti balay. Jak na urayan. Ay, apo ay. Ni, isumot gaya man data na sufing. Ay, Gusteng. Pasensya kan, tanay bayagak iti istor ni Sakka. Kun kit. Ay, Masa na bali. Agkapi akto na yung opisina. Tama nga awan man ang nagiti agjote. apaw, di ka pala kan nagtimpla iti kapem? Kan, ayan niyamboy aka anakam aya. Ay, apo ko na akong kahit... Ambok man. Nagawid man nga tanda. Iya balay da. Paluwag nga talaga dahi aka anakam. Kung nangarod ni kasinsin mo ilyang, nga ureag na ed dito, itabareng maksayan ti kinakukwatit na. Taparikot na balay da. Wan nga raw, sakit ada tultuling na. Dilawag kumakit, ti panagwan mo idi nga agyan dito. Tanahim imbag no balay da. Tamatulungan na ni kasinsin mo ang mapanaglakulakaw. Ay, wan nga raw. Tidakes na, kitday. No adan tumanan mang surdukan kwa na, kat makikinabil manay. Ulaw mo da kita tataw. Iso dati nakukwatit na. Tamo dalang aruda nakasjay na. Ay, tutupanda pa ilang may. Day tangarod kat. O kat, mapan kang aruday. Huwag, haldawon. Nananakat agure ka. Nagkabaw kan sa nalaklakay ha. Nakalipat ka man ako nakaw. Iyawan ba't? Ako mo dalipata ko, no? Adamot ni silpon ko. Kabaw ka talaga. Eh. Kasta mama pa na di opisina, nakapuruntog. Ah. Talon ka mata, Agusteng. Yay. Simburot iti kabsat na naglakaw ipag. Ay, hustumot lang arod tay atap mi nagawid dito. Wan ipag, katalo ko'y naising akadwa na apan agisursur iti lako na. Nasaya at May bagbaga na nga men nga ikan na iti kwarta. So aday chay, simurot, kat iso tinang bit-bit iti timba nga naglaon iti ikan alako ni isay. Manakemat no manakem aya. Wan? Tila ang rigat na no adan tumanan mang sordoken kwa na kat makikinabel. Aywan nga rod ipag. Sakit ada tultulang na. Wano ada diferensya ti panagdingig na. Manipod na ipakpak ti
tilapayag na iti panakadisgrasya na iti motor. Naapiktaran nga ta, tilapayag na. Un nga raw, Ay, isumati ko na iti doktor. Ang mga no agka-problema iti panagdengeg na. Amboy, papanam. Ipos kamot kinimanang mo. Anyat kinunam, basyong. Asino ti bakas? Nay, at daya yung bagak abakas. Ayup ka! Apay nga, yung baliktad mo tila may saan, nga ayan ti pulutan, kun iniinuman me. Sinalbag ka. Saan, Stray? Mga asim! Saan mo kumadang rantigatsat ko? Amom lang arudan at tulang, tutubang palang. Sinalbag ka, amboy. Bastos kayo Pagbalbalin ng dakit din na bakas? Paano mo takabsat mo, iseng? Ang mga malipak ko pa. Makitam? At nagayam relasyon nyo itikabsat ko Pag ano kamat kaya bayaw, martag kaldumat lang. Anya. Mapantan ang boy. Saan ka na makiapa pa? Batanak man mo, nang taduro pag tinukabtan na. Pumano kayon? Ang mga nudyak makatupul, malipak ko at talagang tikwati takabsat mo. Nag-aaparikot mi na ang boy ang kalgusti. Dayta ket ti madiitan. Dintumot ngamin paan anawa, idi nga agmotor nga oray na kainom. Hanya nga mintimbaga ti doktor idi aya kada kayaw. Posible ka no nga da pagbaliwan ti panagdengeg na kapu iti pan na kay pakpak ti pispis na idi. Hanya nga rod ngay anak ko no kasta tinagbanagan na. Ay kay ano sa nyo latan Mauawatan tayo ti kasasaad na. Man nangimon pa'y din Ay talaga siguro akasta dagiti ada diferensya na managatap da, managipapan. Ay si kalatan at mga awat kingkuan da kayo, nanang mo. Wanang ka. Kasta mo tar aramiden mi kin ni nanang. Ngam no umay iti balayo angkel. Kasari tayo ko man ni ading ko. Tama nga no adan tukit di mang tutup ken kuana. Nang runa kada bestre. Amu dalang arudan ang kasday namboy. Tutupan da pailaang. Alaala. Bayam ta kasaritak tumot na gidi alanggong. ay, agrubo atakit din. Sa paan mi man kinrusa ti mapan makitsinda ita. Natang! Ikan kayo dita! Ni mat ising nga gisur-sur-sur iti natin kas kada ikan da ita. Ay iseng! Kita agmantala ko Oray kat saan kami pa anapan nakitsinda kinirusa. Ay, Oh my God. kayo, ante! Anya ka di dagit talakaw. Ne. Kadomot gayam niyang boy. Isumot lagayam man nagpakada itay makakapi dito'y balay. Mayat Uray para bitbit laang iti balde ngayon dagit talakaw. Naisot na ante. muna. Anya ka na gito yan ti supeng? Ay, dagitaman na tang taisupay ajak gatangan niya tsendaan. Ay, sige ante, agpili ka lang ante. Ay, dagito'y na iman sabong ti karabasa. Kunti ugot ti utong. Kutni, dapay gaya malukaw. Kundi dito'y karabasa. Sige ante, agpili kay laang. Nating laang ti gatangag. Tamapan kami mutlaang kanrusa iti tsendaan. Reserbak laang na ito, ita karnit kalding ti kayat ni angkel mo nga guste nga si daan. Iso ka di ante? Uwan nga road. Sige kwenta man naman no amin ti bayadak. Ay, huwan ante. Ay, iso upay anak sa'yo ti bitbitan me. No maminsan, basul matlaeng dagiti kabaranggayan. Amu dalang arulin na kasya tutupan da pay lang.
Iso nga ro tata. Nang runa dagiti sutil. Amok ma. Adulat tamot ti sutila ka baranggayan tayo. Sadan to agreklamo na dati made maarami jay tao. Kas kadabes tre Imburang it kanugayam ni amboy ti lamisaan ngayan ti pulutan kan inumunda iti naminsan. Isunsa, jay na sa okanyak ni ising ididimagas dito barangay hall. Tagi mata nga kiti merinda ala ko na. Narigat ti kasjay. Talaga narigat. Managatap ka no nagiti kasta nga da diferensyana. Ay wan, isuan narigat na brabakan na kita. Tano tutupamot dagiti kasjay. Ay, sikan at yada kukwatit na. Sika, ti makuna alanggong. Ay, nagrigat ya dakas dya balay insan ising. San tayo Datayo ko mati makaawat, no apay akas dyan ni insan amboy. Uwin nga rod insan. Iso ano umay ije balayo, bagbagaan nyo kuma. No may jay, agken naawatan damat ngagbayaw kan duming. Uwan tamaawatan ni Bayaw Duming. Ammo na no kasano akasarita ni Amboy. Wan, ay mas daawak mat kan insan amboy. No kasarita mi tinapigsa, sa balit pagawatan na. Ngamno pa arasaas, nalawag amang ngagna. Kastater aramidan mi kan nadlaw mi. Ngam adda di kundaway amalipatan mi kat maipigsa mi ti makisarita ken kuana. Iso adda ijay, ibaga na nga ungtan mi kat pumanaw. Ngam pagimbagan na, tano saan nga ijay balayo ti umayan na, mapan ijay kada angkal gusting. Wan nga raw, Dagiti kalugaran tayo. Ammo da lang arudan akas jay ni Amboy. Tutupan da pay laang. day tamat ti babalawag kadakwada. Intun adda na arami jay tao kadakwada. Sadan to agreklamo. Basit ti ilakok ita, iso nga agbatikan, kasyaklatan ti mapanaglako Amboy. Anyat ko ng manang. Siyak, loko-loko. Ha? Ha? Munay lakit din ayat ti kastoy. Kunak, agbatikan, tasyaklatan ti mapanaglako, tabasit mat tinagatang ko nga ilako. Ako isot ko ng manang. Di mo ibaga siyak ti loko-loko. Basitan ti aanusak iti kastoy, maumuma akon. Anyat ko nam? Awan! Nay, nagdurdog ka na kapsat. Pagtatakawan nagsapay tinwang. Ay naapo aya, buwisit, kastuyan. Anyat ko nam? Sino ti pulitian sisit, ha? Makamuka ni tibiyag mo. Day tapos tinaalam. Gapot kababartek mo iti, kastante nagbanagam. Ay, katinagbugawan na. Kasano adi kabugkawan kat makaumakan. Pumanaw ka man langan ditay. Mapan kay jay kada angkal gusting. Saan ka nagsubsubli? Ay anak, saan kumamot akas jay tinaramid mo iti kabsat mo? Saan ka kadi amaasyan ken kuana? Sorry, nanang. Mapunwanak no maminsan. No pa'y maawatan ka. Awan sa bali arumbeng amangawat iti kasasaad na. No saan ada tayo akapamilya na. No dimngeg la ko maidi iti pamagbaga. Saan ko maakastoy ti nagbanagan na? Ada akditan anak. Anya nga raw. Awaten tayo kumatikin na pudno. Di namat kayat asawan at alikudan tayon ti kabsat mo. Agmay-may saka mo naglako ita, iseng. Wen, Bayaw Duming.
Nasayat mo at nusan mo ngay surut-surut sa paminsan ti kabsat mo. Pakailubruban niyo. Un nga ron. Maanusak ti agla ko asisyak. Sa maysa, kabsat la ti kabsat. Masapul nga awaten ti kasasaad na. At nangarot nga ti maramidan tayo. Natangken tumot ngamin ti ulo na idi ako nak. No kaano nga anawaan adi unay aginom. Ad-addaan naman. Naibarkada ngamin idi ni Bayaw Amboy. Husto ti ko na ni nanang. Ni, tadawag ni Rosa iseng. Mapit lang ha. Saan ka pumanaw ta gumatanga kiti merindami kan tano dugok. Hello Rosa, apay? Dumeng, umarayat kayo man. Mapan kayo gistor ni Banay. Apay? Minsan amboy, pagtitinulungan da ka no kapkabilan. Anya? Ni, apay akab kabilan ta ni Amboy? Salbag ka! Pinagdaram tingin niyo ko! Ayop ka, Bestre. Patayin ka. Dito kagawin mo ba? Kanon! Anya na tiyo ko lang. Amboy, ating ko! Apay manin ay ha! Ha? Addan to aldaw dahit akabsat mo, ising! Sumartan ka man, bestre! Amuyo lang aruda na kastana! Anya tiga po na asutulin kan tutupan niyo! Da kayo tiyan na kurkurang na. Sige, umay kayo di barangay hall. Apay ngamin nga may kamanin dito, amboy! Kunak manok kunam nga at aramidam iti kada Uncle Gusting! Binaon na nga ron ni Uncle Chairman na gumatang iti meriendame. Taadar aramidin may iti kusina da. Kat? Ha? So tilundak man ang dagita langgong. Inoy uyaw dak atulang ak kano. Ha? Saan anak matatulang? Anya? Ipagarup mo to rita, Bestre nga agar-aram kan kakayat ko abayaw. Oh! Ha? Ha? Masuron ka kat pudnumot at tulang ka, loko? Asino titulang da? Poston. Tikulyo! Poston na ita Bayaw Amboy. Ay, ba't amabon? Manipot ita di nakrabrabakan na, Bestre ha? Ta saan ka akabutang loko? Kan saan ka adumapaw ijab balay no kayat mo anasayat ka ha? Gusto nga minan, Bistre. Ngala, umay kayo amin iji barangay hall kat urnusen tayo na ito. Ah? Sorry, Bayaw Domeng. Masurong na ka talaga. Tay bagbagada kit din atuling ak. Anya atuling mo't kaya bagbagada? Ha? Amboy ading? Limpyo kan? Saan ka natulang? Nagkunatulang ak. Da kayo mata ah. Anya? Saan ka natulang, Bayaw Amboy? Kuhatit kayo kit dia. Tay bagbagayo kit di natulang di tao. Kat saan matgayam? Saan matulong? Ay, Jesus. Anya na tagtagain. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.